Nizim Afrika sila njengamanje intabonana bathi kusemvazane siphethe udola wabantu umnikazi womcimbi ngoba kunje nje intabonana usibizile bonke abaculi bathi udola wabantu umfo waqhonqa umfo wagambushe dola mfana omdala. Yebo sabona sesiyawa. Njengoba silana abantu behlobile nazi intombi amatshitshi kuvunule wonke abantu oprenude amabheshu kuyaphithizela ithini into ngicela usichazele kuthiwa ingawe into. Cha ngokomthetho ngizizwa ngijabule kakhulu ukuthi ke ngingelutho ngimncanyana ngingaka umphakathi wangakithi ukhombisa ukungiseka kusuka abantu emazweni beze bezongiseka ngiyabonga kakhulu kuleyo ndawo kwanami I can't believe for lento yenzakalayo. Mfowethu ngiyakubonga lenkosi yami kodwa abantu bakhuluma kakhulu ngenhlonipho yakho bethi hayi lo mfana waqhonqa ave ehlonipha ngeke singayikuyena inhlonipho ungathini nje entsheni kubantu abasayimisela role model yabo abantu abasayimisela ngokubuwela kuwe abasayimisela ngokuthi bekhu ungathini ngenhlonipho hayi benhlonipho abakhala ngamuntu aqhonqa hayi inhlonipho bathi lo mfana uyahlonipha lo mfana. Yebo hayi kuleyo ndawo ngeke ngisho ngoba okuningi umuntu kuba sekuthenini ke kumele ezalwe nakho kodwa ke kubalekile uhlonipha omncane uhlonipha omdala uhlonipha uhloniphe ngisho intuthwane uqobo noma intuthwane incinza ungayibulali kodwa ithuntuthe kahle kuze nayo ifile safe enhlabathini. Shaya imamba bathi ugambushe siyabonga kakhulu. Babhem.